Dilolostro YouTube channel la hi le xigodini tshikelela kunupu leyi nga tsariwa leswaku subscribe na xitlokwana u fike kona exigodini xa Mampela hi bombisa ririmi rero hi rhandza ku va hi hoyozela na ku tlangela na xiyimbeleri xa vunanga bya Xitsonga DJ Mfundhisi Xikwembu xa Mike Bana man yo way namuntlha hi siku ra 23 N'wendzamhala lembe ra 2022 vapfuki va avelana na hina ka xiyenge xa mabulu xa Facebook xinepe xa yindlu ya vona ya ku xonga swonghasi ya ximbindzimbindzi va tlhela va khensa swinene eka vaseketeri va vula leswaku i mali ya tigigi leswi DJ Mfundhisi va nga swi endla swa hlohlotela swinene le ka tinqambi letin'wanyana hi vone na xiyimbeleri Benny Mayengani the President na vona va endli ximbindzimbindzi hi mali ya ku vumelela se mi ta swi vona leswaku ni le ka minkarhi ya sweswiwani vunqambi bya ha ri na yona mali swi ya hi ku tanihi xiyimbeleri u tikhomisi ku yini xikongomelo xa nkandziyiso lowu a ku ri ku tlangela na DJ Mfundhisi eka leswi va nga kota ku swi fikelela tanihi xiyimbeleri swa hlohlotela na le ka swiyimbeleri leswin'wana ingi na vona va nga landzelela mikondzo leswi hi la ta avelana na n'wina eka Dilolostro YouTube channel loko mi nga se subscribe eka channel ya hina hi kombela nseketelo wa n'wina eka n'wina mi nga subscribe hi ri xandla ehenhla ka xin'wana xandla nseketelo wa n'wina hi wu khensa hi tlhela hi vuyelela la ka Dilolostro YouTube channel hi le xigodini.